Nežinau, nukėlėm startą 2 valandom, tai, nežinau, atrodo, kad miegat dar. Как ваше настроение? Wow, уже лучше. Ačiū visiems dalyviams. Tai ką, 10 metų prabėgo ir vėl susirinkom prie šito Visagino ežero. Mūsų lokacija keičiasi, bet smagu, kad atvažiuojat visada komandos iš Daugpilio, iš Šiaulių, iš Vievio šiais metais pas mus yra komanda, iš Rygos, Lenkijos dalyviai, tai paplokit patys savo. Šaunuoliai. O aš noriu pradėti nuo to pristatyti savo komandą. Tai kaip visada komanda profesionalų, tai pradėsim nuo mūsų vairininkų. Vairininkas Ilja, paimė. Vairininkas Raimundas, pasaulio čempionas. Vairininkas Sergejus. Vairininkas Lietuvos čempionas Andrius. Patyręs irgi seniorų pasaulio čempionatų nugalėtojas, daugkartinis starto teisėjas Vadimas. Nu ir kur be žmonos, Vadimo žmona, mūsų finišo teisėja Loreta. Mūsų administratorė Jelena. Irgi mūsų pagalbininkas Danielius. Stasas ir dar pas mus Artūras kažkur yra. Ir Germanas. Paplokit visiems. Ačiū. O prieš pradedant vis tiek 10 renginys, norėtųsi oficialumą ir šiandien mūsų aplankė administracijos директорис, pasakys jums irgi porą žodžių. Сегодня все-таки 10-й фестиваль, юбилейный фестиваль. Хотелось тоже статуса какого-то, и наш спортсменов пришел поздравить директор администрации Висагинского самоуправления. Пару слов скажет спортсменам. Labadiena, gerbiami sportininkai. Kalbėsiu rusiškai, kad būtų iš karto trumpiau ir greičiau. Добрый день, уважаемые спортсмены. Приятно, что в такой прекрасный день вы собрались в Висагиносе. И сегодня совпадает с этим моментом, что сегодня начались Олимпийские игры. И скажу, 2 литовских спортсмена удачно прошли первый этап. Вышли следующие. Академические гребни похожи, как у вас. Поэтому я вам желаю сильных, слаженной работы, хорошей гребли, удачи. Главное, не искупаться, а если искупаемся, сегодня тепло. Удачи всем! Komandos, prašom, ir tada eisim ratu, po to iš kairės, iš dešinės ir taip judam. Komanda mūsų Visagino ir Pabradės gamyklos Intersurgical. Mes kokybiškai rinkuosim ir naujovių nebijosim, pasirinksim gerą vietą ir nuveiksim kaip raketą! Mūsų vaikų komanda Akrobatų Salto. Sportą mes mylim, naujovių nebijom. Kultūros mes gerbiam, visiems Ačiū mūsų akrobatams. O sekančia komanda, следующая команда, наши гости из Daugavpilso, команда «Пираты». Мы пираты, высший класс, не догонит никто нас! А это мы сегодня проверим. Следующая команда, наша детская команда,
Так, жилеток не узнаю, это наша украинская, да, команда? А, это наши гребцы, хорошо. Наша команда Висагинас. Вот, Саня, вот. Шубой дарим, шлоем, пирмовета гарантуем. Svetlana pas mus kapitonė turi daug komandų labai, tai net nežinau kokią pristatinėti dabar, tai pati turbūt pristatys. Kaip? Moterų komanda Visagino rinktinė. Kas nežino, sužinos, Visaginas ant bangos! Ну, а это наши белорусские, друзья, литовские белорусы, так назовем их. Балтагуды. Балтагуды. Мы вильнюсские белорусы и литовцы. У нас такая банда. Все, погнали. Веры можем! Веры можем! А следующая команда pas mus Bodymaker ir asociacija. Taip. Kaip vienas irklas, kaip viena banga, kaip vienas kušis, mes jėga! А вот теперь время нашим украинско-висагинской команде Соняхи. Команда Соняхи! Соняхи вперед! Уперед! O sekančia komanda mūsų atominės elektrinės darbuotojų komanda Atom. Iš visų jėgų įkosim, dėl medalio pakovosim! Атомная команда. А сейчас наши гости из Даугавпилса, чемпионы, которые сегодня составят всем очень серьезную конкуренцию. Команда Динабург. Динабург лучше всех! Динабург ждет успех! Mūsų svečiai iš Šiaulių, komanda Ilgas. Mes komanda netrumpa. Darom ilgą visada. Komanda Ilgas, bet distancija pas mus bus šiandien labai trumpa. 200 metrų tik tai. Ir kita komanda pas mus Undinės. Русалки танцуют, русалки поют, русалки в обиду подруг не дают. Šaunuolės. O sekančia komanda mūsų Visagino linijos atstovai. Čia mūsų komandai sekasi ne tik irkloti, bet ir gražiai dainuoti. Prieikit, prašom, po atidarimo, gal susitarsim per afterparty, dar čia padainuosit pas mus. Ir sekančia komanda mūsų čempionės, galima pasakyti, nes 2 metus ar net 3 metus iš eilės pirmą vietą išveždavo į Šiaulius. Tai komanda Irklos sesės. Ir paskutinė komanda, mūsų pasieniečiai, tie, kurie saugoja mūsų valstybės sieną, pasienio rykliai. Užsikurkite variklius ir sudaryk pasienio ryklius! Ačiū visiems, dar kartą visi paplokit vieni kitiems, похлопаем друг другу. Хороших эмоций, хороших стартов, ну и переходим к жеребьевке. Прадедам.